Assalamu alaikum watukufu, mjoka udunga video yangu ino. Tirejeiva no pour la deuxième fois, njaka uja na belo goziji. Sha tika ujavano njena beukana ehadani msujani wanganenda mina wandu haukayo tide malezi ya hangu. Sha sijavano handongo mbili. Hada nini shukuri imwana mahangu kana simishia ulobushini ukahana dresse mi mwana mshohao ni mwabi ukana tishia sibesha marhaba izo ya nabia sha haizo nafanya jana hau haizo nabajana njare tiremo mrati joda honi hangu mrati joda honi hangu hajano zisa au ka njaharaya darifu uomitile na mzaya shawode zuki wangu ya hama ya nsaizia mitido mjia harumwe maishahe mitido njia harumwe viahe shanga minadogokana nga moblige nizinjie dojo hima ya zia mfedhehi watine politiki uonsi na mba nafasi sha amfikiro kana harumwe 5/5 nga bomna petit souci shanga mjuru idunga wakati ujawa harumwe 5/5 ni mtujoa mwa idunga Sijaba nunje ndogo zema na mahangu wa Komoro dunia nuzu ujunro bushini hema kalima ya nrongoza mi mwana mshwae haukaija bani hala rifu ya wei mwana mahangu nishukurie wanawaila rifu na wanana shwahe wajua ozenje maila rifu ya renda o wahima ranzijana hunda leo juma humwanilia mimi mwana mshwahe ngamina message nsa honivesheye mruambwa fahamwe woindi akawandisa lebwela saya njeni mwambie kabo faha sina hamba kawe mwanamshe hamadami haukaze tabia zao hizo tileza hangu moti nsina uhambia maisha ho heliwa ya vita ranzima ore hata la renyo eli uyeshiu shatka ujani mwambie ukana fahamwe hanisabwela saya lijoka ujali ume ola wavoka waho hukaja ni wavoka waho hana dresse wavoka waho gunabwekana ira mshita kirisio ndado shitaki malaba shami mbo fahamwe ngamlido ze dossier wazinika hauangazija wazinika la salasa yaje zivehe harumwe radio yahe zihise baheka zihisa bufahamwe homjini najua mitsamihuli weti mumtsamihuli lejula mitsamihuli denjoka ujani mwambie heli yako ni mwambie helo dahoni hanyu ni mwambie heli wakansifa la renyo yabo ni mwambie heli wanjia la renyo haukawende wadisa histori inu warengalarifu wabishala salasa yede ya mfedhehi dahitika ujabanu njenu huambie kana makini babanwe mirongozi pia yaho ngamwijuo na minga mjo subutini huambie kaze twabia zaho kuna kamba nguhima unambie twabia jezaho haukami mwana nazalwa na lelwa na rendwa ezifanyishi hauza mwana wa zalwa lelwa minga mimongoni no wana wa hekomori wewe bofahamwe amtsogo hambiemba biyo mahala wabeza pia wajihunda waje waringale kuloshari la mzungu ya humitsa wakauzaya wazae mwana ufano na ula wavuka waho wambala salasa amukaizo yao sikanzani hambiemba biyo kana dejaga mhujuo heli uyeshi la rino amhujuo manga wabeza pia hata wasuli la rino ngamjuo heli uyeshi ula rino bahijuzu kwambia Fatima mzee Saidi enda nshitaki eni huambie enge Fatima do shitaki kujajo kala renyo yabo jua kananga wembidi ya mwanadamu
wala huni kwa sejuru shairudire ngwanga ujuma uni kwa renouvellement ya 3 mois yabonga mziyo yabo linde dossier lourd za hewa avoka waho wa mrenga wa mbala salasa yone nsunjo kaujani huambie heli yaho neze twabia zaho ne heli wanjia la renyo nizofanya unsina ujibu la salasa haukala salasa wala garujo ukana ulamru ya rumwa ya je ambezila shawewe hambango himo upwe mwana mmaho sheu ila rufuti mwana mmaho di wanau maho do wapasheu vahemnyezi mgo hakahamba kanange kansi mrudi nabie mwana mahangu mtoko ufuji hundu bushini yani veshe message kani retire mokaya wa Komori nsutanu wa mnudauni hangu mwana mahangu uwe mwenye hundongoza ni huishilie haukadanze sanjo ushida ila rufu mwana mahangu ni jala arifu ya wamjo huishilia badi ndogo nzima kanga musa uswamaha sina uretire ye mokana larifu na kahambali uwana wa Komori mie mwana mahangu tizalwa nae hahama hansaizia mitilu mjia mwevi yahe sina ushidani mkomande shaizo njuwawe kaharishilia sifamiyahe bahiri jomambia ya kahambaluwa na wa Komori wala walobi ya rusi jibila rusi niwambie ukana maskini yanyu wa mabanga mrendo na hii majirenda na hii tiela kamjanda larufu na hii mjirende na hii haukabo wabaki muaminilia nanani mloiho 22 personnes soi-disant mlobi ya Rusi na mjokana kamsina wakatuzima mjopa rutomdo hanyu Faransa hauka haini sarujo ujua nga sinema futo hanyu pia nyu watromba kabala rijo ujua kwa mtomdo hanyu Marseille vanu haupari mimi wami personnel ni sofanya zahata zikordoniza hanyu nipoe polisi wana wasani kartia mahali mbahizi wa mrejezo wa nyanyi njamingilo wananyanyi njamtashonga wananyanyi ukanalewo emana njogi mabanu na bena kahamba diwo wana wa Komori na minsi na uretiremo ya hangu badindi zo wanu wa haja wasojwa kabala wabakibia tigibila Rusi hauwa kwa wati wajawa jitashonga watu wananya ushonga bahinga mbrenge oni miadi bo wana mloihu miujidai kabimzaze mwenza irumbi shamwana mwenza rohombi njajo himila mwana mwenza rohombi mwenza niabi mruma mje mrede nai shawa mrumani maskini yanyu nane wavoka wahanyu mamrenga ujidai kahasomo wavoka wahanyu walambala salasa na mkenevu ya jaju ya virai mdungani bahaini sanjo habo mswala juu ni swadi neto mbele mwana mangu kamnyezi mguna jaidie ya rensore do wana hoko wa Komori njema ekange namba njema mbakia na rendo wajo uzijua owa kubalikae mwanadamu shekade mwana Mkomori davuke mwana mahangu mitido mkomande nga mwabioni mitido mjia harumaze vipirezahe shazinu zale wo amjo swali nananga mina msihiri vanu mlango juhangu haini saya netsosi hana benga mwanzo fatia haja mwana mahangu ya dojuwe mwana damu lazima mrede njema shekado wana wa Komori bahida ulalo bila Rusi mjihadaya mhadalwa mjihadaya haukamdungumeli na videti na mjizitwa zapino hata mjia bila Rusi mje msahe maisha bowana no kamnaka uyahunra gamjo swabibu wa Komori nsuombe lo wana wahunra nibi shamana adui uwoti nduzangu bahinga humwambio nyukana wavoka wahanyu mwamrenga mwaka urengaze audio neze hindi nimwe filme larifu mbeshe ula wavoka wahanyu na mwambie wavoka wahanyu hamba hasomo
ye mstaarabu yojwa unena gunko warukodi za unjia na tijindini epini huambie tena bo wavoka wa hao ukana jana hurivumbula mavoka banusarambwa deje video ya jana ila itsoka woni sakana ani ya de jalousie buhari banu ngabo ujalundu urumiao balao labani haho hawezu kiwaho utijojwa uju haulobira wesi hawehe awesi ajaboli bebie waja Komori waja wakaudoni kwa ze dossier luru bahiju wakana dossier luru minjo kaujani hujibu manango nabokana jo hawe kade mbwako wewe nsu ambao ulibema pesa jiburilu mwana mshwaho hatojua haya livi sizabaru tabela fuha mwasaizia mema ishahe viahe mitido mji ya ukanifanyeza hangu ezo lazima nifanyie ezabakinde za hendo buwa na ngamombo Mwenyezi Mungu akeja wangu yabo utilorambia ukana juha uje we mwana mshwahe ola hambala rifuahe Komori rikawa basi wanuzahe kaula la rifuahe Komori shanyi wa Komori baadhi ya hanyu kamsuku bale kaula la rifuahanyu ola tiwa hangu ola la rifuahe Komori tizalwa daminae sheza hangu haisadi fanyia bisi do depende ni mwana mangu jelike mwana mangu kado depende na mi ya mwanzo ni mwambie ukana na mkirazi bwa Komori hini yako zale kalimalana habajana nsuli reje za dingoni nsureje dingoni izo na habata ambaye kahanishilia harishilasi famiahe na kensi wazima ya ruwe yangale maisha yahe bahafanya kiasi shanyika mjinje mamarendwa wa Komori bahiri disena nabioka umasikini bwana bomwabakanga mrendo na hii mwajirenda nayi olagene maishahe ola hasomo Faransa banu bangelewo ola voka hanyola ngwambokana kaja kati wavoka kati jau nge clandestin nge jau na mwambe wavoka hanyukana arirambua rimrambua bahinga mtesho tola ulongo kwa misuruni ya nzo ya njie harumo mji wa Fumbuni Hassan negociatori si uparo mabia ukana baike pari ho ulio kwa misuruni ulio kanga mwanzo njeni utaisi go Parisa bwa Hassan negociatori bahinga muhabia ula mabwa ila rifusaidi kajana mazina maili elabili yo hamba maître la rifu bahibo Hasani ngotezo bo Hasani njaja ni hujibu ukansujwa Muhammad wa mujibu ni mwambieje Muhammad we shatka ujani mwambeka bo Hasani ze dossier lourd neke ukazani ya mzaza hobo juu si ukaiza wemba biyo shaizo nsahonjini mwabeni bwa Komori sijani tsaimana mahangulu bushini yafanya video harumwe Komori dunia nuzu ni mwabeka karadhi ni mwenye hushilia we mwenye hurirongo za sifamia ila rifo sha eze ndongweni zijao risarra muwa ukanga bo wandu waruma ngabo waluma jalu haukaola wavuka wa hao olanga rujoka ula ujalu hadisi yaka hambaja na endata rivubulia ukana endata ba ukana kairemina tusoma na wasoma wamitizi wao la wavukati ola kilia wako yazemu ya mitwane mzungu yazemu anaofano nawe bahiska hujani huambie kabwavoka wa fahamu elito la tunusa mzazahe niwambie ukana maskini yaho bofahamwe bofaha eske bojijuo bofahamwe engemi jawe njaje subuti ni amaze rezo sosio engetiro haje twabia ho njaje subuti le juzo na huza idoti lizo wahuza bofahamwe
harumade jula mitami ulitidiwa za litendeza zina nge dahula wala mwada ho ya mitami huli da henge midle yawe haule juzo na uza ndizo dilo wahuza wallahi kana jisubuti ndo amwaze rezo sosio da hiwendo akazale bwela saya aswime shati hamba nsuhambia pia sisaza nlide wavuka wako deka mzaza honge na mmo na mguna mwensi na mmo hata hale bamitide abewa hangu yafe na tulilie na kemakini Mwenyezi Mungu na mwensi na mmo inshallah yakene umuri mwinji daisidi asindi hewa hangu shamwanzo ni hwambie ukana bofaha fahamu ediso uniha we mro watsunisa mzaza hole fahamu nge warohoboze ni hwambie ukane twabiaho wetsi mrumi ujozi risao zistahi kizilingana nawe zetwabia wazifanya haukahaini mwanadamu utsowa nila mzazai haya utsowa nilo mjini wae haya shayarenga kabila ya mitsa jaza mwana je ufanone wavoka waho la salasa na bola mzungu mkuloshari wa mzungu wa mrenga bofa wende utsaho shidade na ilarifu we mtiti naone wavokaho nyuatiti sikazabo leo sheza sayanga mbejanzambe ni hwambekana bofaha fahamu itso niha fahamu yatinu samzazahe bofaha hujala renyo hurondwa kloshari la mzungu huza mwana mwana uwe tsofano la wavoka waho ulonaze dossier luru bofahamwe na balaola wa mzungu le kloshari la humitsa ola mzungu bofaha urwa mwana mwade shauti ya mangabanu ubala mwana waje aswanye hujaumitsiwa bofahamwe si hwabakane manani hwabia ozo dabokana wo ubiri haya haukauhimi ufedhehi bani hema na maho wangutsika ujani hwambie kana bofaha we mtiti bofaha gabo tijindini tsella hari uoja na maskini banu haini mwanadamu kekashindia jisihezi ungo naneza hezeso lo mshindo nziani bainga bo jindini tsiloja na yamba kanado kino wanika metro pesa yajaya yaliwambabi hafanya registrema haibesha ola wavoka wa haola ola wavoka kandu kwa tsele waizo tsaho yambe bahiola ola mwana mshemu itsanraya wetso daza bedosi ya honge jao dossier ya honge jao simwabianikana banwe kama dharau na ujewili na utabasa musinizo sha yote de malizia haturilelwa shatka ujabani mwabienikana nyi wana washe waili bahindo la janabe he audio mwala arme wavoka wa hao na mkemakini wakababo bahaini mndu atushinda si haizunguzahe nana za mwanamma heka shindozi siha yende babi na kaujeni mwambieni mrudini mwambieni ukana ola wavuka wa hanyu hamba yolo na sijindi hana siluga ya tsela dongo hamba daijana hanjia sina hujibu mabani hako no wajojwa hujibu ngwa hujibu mimi sina hujibu bola sala bobo wavuka wafahamwe no wana wa biarusi tijimbila rusi nsujwa daho sha maskini yanyu badika msina mjoka uhunda haukamjana dola uso mjana banweni mrekarwa wavoka banwindo banu siwasaya ukarsara mbua emana wavoka yo urengwa hada ili ya mbu shaika rengwa ya jafedhe hiwandu dahe wavoka wafahamwe litso uniha ya tsuluni sa mjini hao ya tsuluni samzazae shamzazae maskini nsumde ya mzaze hau kaija banya kwa mneme gunguna mrehemwe bandaze banu wema nana tina unja mzazae shanga mwanzo ni mwambie ukana valabu warengwa wavoka olavuka waho wa mrenga evala humwabia ya jea fedhehi hau ya jahudai njeshaho vanuze mbida waranguza bure haukana
kuna uhunrazili bofahamwe amhusubutini wabeka kuna uhunrazili isho wakautaha ushitso kadobili bofahamwe wala nabuzi warengwa wenda wala tiwa bialu tigibila rusi maskini yanyu mabanga mrendo nayi mwajirenda nayi maskini yanyu mabanga mrendo nayi mwajirenda nayi haukabala nyi mjirende nayi kamjarenda we nayi mjirende nayi ezi visita no hawe 500 euro mwaitowa ijo mtoleane double ya bala hawe triple ya bala haukamnyezi mwa jomnikani maisha ngemji ya Faransa shamaskini wako abo msamrudi yabo nana mwenji ya hunu na mjekanga mjorejezo wanyani hunumanga epina biola vokaola ukana ya tivire ya domenance hukana letimwanga rjoli fikiza beli jo fikizi hali onde laho ola wavokaola mbida buji dahibo hunabiakana juha ni juhene deda humimi mimi ngami mrukoko mwana mahangu hafanyeza he hanlozo amina dahola hangu na mruma hangu shansi na ubudi ya mndu ya rege mwana mahangu ya do mtafada yo baiketi jidori shaizo njo hambia badi bala wavokaire ngwabala avoka bujada ile mndu ya hunresha he na wewe hujauda udaile wandu shawala tsesha hao haukauja na madhara unaufudhuli na utabasamu na balo tabasamu ula kujaza lwanuo ula haini mndujo jwa ujazambi bahi nsweda tahule shanga mwanzo mwana mahanguka hana dress ya adresse si famia ila rifu ukana ritila sheze no guzino na rendera shitaki bumwana mahawa uri washtakia Mungu wao Mwenyezi Mungu rendera sarwa shtakia Mungu ngarjo washtakia Mungu wei wavoka wafahamwe ai na mumlinde na hende kajaja ola voka wafahamwe dahinga mutsa uradhibo mwana mangu ni wambio kana njare tire mwana haba ukaila rifu ekani shilia mi mwana mshwahi sijwamba kamba luwa na kumuri wendi wauni wavuka hao wambwala salasa yende ya watini ya bahasomo gina mvuu emwenza vundo ndaye dahinga ni mwambio wala wanalobi harusi na mwambie wavuka wahanyu ya juhe ya mtapilieni na mwede mwambie wavuka wahanyu ya juhe ya mtapilieni ba mjirende nai kamjarenda nai mjirende nai kamjarenda ya metre la rifu nai mjirende nai ndudini mwambie kana vale diplomu ya ilarifu ilakajani kwa upani hamza zahe nzuwani olavoka wafahamwe ila hanikiwa harumwa dunia sendeni halabiswamini tidezamini za zadi za homa luzini no halabiswamini ya jililenga zija harumwa mjiwa la renyo bahe diplomu ya ilarifu ila kajani kwa upani haa mzazaho wavoka wafahamwe nzuwani bola salasa ambenuondo babese wandugu wajura mbwando bola sala diploma larifu ila kajani kwa nzuwani hamzazaho ila hani kwa rume tribunali ya la renyo ya tsanganyenga zija ilo tarehi hanu mji wa la renyo yabo mwanzonu wabeka wavoka wafahamwe gojojo hamba hani ndogo jokonza wambe shaku na ushirishangaza kuna urishangaza bahiyabo tika ujabanu nje nabiye fahamwe fahamwe olala tsesindanu yahe yarenge mwanahe maskini ya msidiza jamkati ya jaya hundwanizila ya juha karibalangu nguminyo ila rifuni wabekabo faha wewe Mwenyezi Mungu haulani hauka wadisolangani haranzo mjiuni hano hata ujarumwe ngazija we mruwa jamanga warenga kulusharla mzungu wakauza mwana watuza mwana ufanone mzungu ya humita le kulusharla la rengo shalafani nifanya naona la salasa ulavoka waho
yo hatware iyo babi yo tikazabu leo bufahamu amhulindo ola avoka waho za sabati na mjibwe ka avoka waho hajabe hae dossier lourd ya larifu haukadusone dossier lourd ya joka we habanu ya larifu yode nsunjoka ujani hunikele koho ni hunikeli ulio la rengu yabo ni heli wa jihansi bufahamu si ukaizabo abo atukufu gamtsauswamai mwana mangu ya adresse si famia ilarifu riwambie ukana karadhi bu mwana mahangu mtukufu ukana una adresse surtout da mimi mwana mshaho niwambie ukana horenda njema sina uzi mwana mangu atrende njema haukaambwa hedila haumbwa ukana yimrenda njema haleleshiha malezi ya mndu ya dorena njema haukazila tizale ubu mwana mahangu wakabushini wakaona adresse imana na juha na bazila ula utungu wa mwana mshwa mndu shami tuloje mwana mahangu we maishahe haukaja jumzia atirende njema sheka hanishilia tijo mabati fanye tijo mwambia yatifanye aungetika ujanu tsairathi mwana mangu ukana huja adresse nami ni mwambie ukana mimi sina ushidazie mwana mangu au kamisi lumkomande sha badi karja paroju harashemeza ramba yazie seja ezajaliwo ilande bana na bemo ilade bana na bemo ila zahe hojo daoni yangu mratije yonti na urejeli boni haukati ziono kado mbili wanawashi wa Komoro wa judaoni yangu botrasi wa jandomio mlango ni wanike nimero ya metro ilarifu siwanika simpara imana mangu timusaka ngabo mruta urunguzi ni amumikwe nimero aho timnika bamnike iyode mana najipermete na mbali kalimalla shalo tinaure tireyo ilo tinaure retire ukanale o misilo komande mwana mangu au kangene maisha he ngamine hangu sha eka akiri najue mndo mrendo njema najue emru ya mrenda njema sheka do wanawa diole o na kiradhi bahafanya zema zinchi nyezi budu jomli bashatindao wala tinwadu zao hafanya zema zinchi ukana tina ukatiba nundu zamba izo nyima ziona na nyimziju waunga mjo zamba sha sijabanu njeni huambie kabwana mahangu we mwenye huishilia shanga bondo nzima ukana nsina uretire wo mlango ju hangu hoja udahoni hangu branu seni merwa mwana mangu ende maudu yamfanyie hazi yaje kakaja shinda hau hashindi shamwanzo tujuru yaganya amemtaya hundene mapesahe ani yarejeziwe mapesa iyo mimi nsina ubula mrumblangwahe bainge tijidobi hajoda honi hangwa nuseni mirwahe nsina homnika na bonja kazaba nutsena shatsende hataye mwana mawo imadamu bya sirija na tsedesi mwabi abo atukufu na mkiradhi bikaipasa mndarende njema ya libwanai kainamana na minga mshukuriwa na umahangu ukana siwono ngamono o asaya ngwajwamba kana ilade daula haki wala wambe ilade famii wala mkakirikana nga mjo msuedi amaya ya heko mori kenga mjo kaula shewa memzet maladu kwa marahaba menji